kana Kristo bainge betigetie irio Jesu athie na mbere kwigwa giciara wa kirigagira ati mantu yaku nethiritwe yagirite baraba ethiritwe bakiria nyama baraba ethiritwe bakiria nguku bagikinda mburi nthi na into bira bingi kirigagira tu ntuko nethiritwe kina mbere kwigwa kiagagira igikuthonga magira lakini bado tukiuga menya ule nkurukia kithimi nontu January niyo ere wa wogo kinya ni ndi sawa na wewe ntire tema ugima bomwere bwe sasa na kila gintu gisasa akagothera bambeto yani family nazwa kimathi nkomenyithe bora watinda guntu mwanya na chietu chikambiria kagitani gaka gatukiria na arantere ciabori na arende mwingi wethiretwo kinambere ko kebu mageria na gutariria bora bethiretwe bagikongwera ntuwe no yociero komono kia Jesu Kristo na araba inge bethiretwe bakiuga ati utina gintu yo kenera thute nonto ali ya maisha nethiretwe kiuma na bakiuga ati gutina gintu gya kuria bwana na arende ntuwe yethiretwe twikithira wo gutucheke na barabange bakiuna ngamba rushiambori na chiangoko ukongwera ntuwe no mwandiki wetu wande tugakigo mutegi na tubanganirite riboti kwinya ya ntuweno ya mundintere cheburi akari kuma gicigo mbunge kia Buri bawetete bora batinda gukungwira thigunko yo ntuyo munthi na baingi bakionekana kuremo gukungwira thigunko bwega nontu bo uchumi wetia na bange bakungwira na gikeno muno. When I 25th ndamionere so much unique considering inya economy ore kari ndatinda nde biashara ne chiakwa ngiti yako irembi tano chenda tinda ngita there's nothing to celebrate about in as much as the Christ is born. The current economy imekuwa ngumu kwetu naro tukaya ntuku nene mwana ntuku ya kusherekea kuciara kwa Yesu Kristo Christmas tusherekea puthongi mwana tutina naro nanya atubaba inge twatina kusherekea thigunku aja nontu naro niko meshegera very unique nontu nyaunda aciari naro tariki 25 December njere ne tore mwa Yesu Kristo nane na rantu bothe bari batina kusherekea Christmas ibo sherekea kanyamanu Pedro baije ibo sherekea kanyamanu nontu manu naro ira uciara kwawe na tusherekea thigunku tutina na timu yetu aja utinda na antu brabo achore bakwa ningo chokiria nto betu ponde kado nto boshirekia pompini ya pinda baadhi ndagoiro bakine Yesu Kristo ape baadhi bakwine nyama no ape baadhi ke marietwa bitawa Ian Mwirigi kana Ian Simba ndemo kaliwa kirwa na reward andemo youth okuma ntere yu na arua ndina kugwirwa muno nonto go celebrate Christmas yakwa kana guciara kwa Jesu na kira yankenia ni anda aciaranirwa mwa Jesu na arua mantu zaraza ndirare azo mwaka zo na arua tuza kinya muthia na ndina kugwirwa guko nene muno nontu bore ntukwetinda tugutindanira na chore tukwija family tukwaria mantu zaraza tuegie ta family cietu gwetana tanja yetu so thai tukare at least Christmas yo kureta family yetu nyantu bakuraja na bangi na inya chore so it was a very good thing na inkuigwa ndi buyuntu bwako bokenera despite the challenges ya tubacha ko ya tutikumono mwaka yo kuthonga mamuna tujuru kiapa Christmas ikubwa na kinyana bako gwerua na bako burindika baithiro thiuru kainya nau kenine na mitene nau na mwaka yo ijo muthongi buru daibo ake mwa no to bunya next year so twitite na ndo twathire Christmas tukethenya ju kwi mwaka jo mwega na nkuruki barutete mbeto kirinthuke imbithi amwe na aciari gukungura thigunku no bura kubatiri ujumbe kaireke ya youth ndengendo bera bagateka advantage ya Christmas bamijukene kuringa sherene kuthithia mantu zangi zaraza teagirite this is not the time kuringa shere ibaimenyere let them take care of themselves na bakamizuke tu ere ntuko ati ndio sasa tunafaa kupiga sherehe nandi kwira antu betu nandi nyabakira Christmas tafadhali nandi bamenya tuchoketia na skuru bamenye manto ja fee ba savings yao nonto toba kukinyanja ni wale toka sherekea Christmas lakini tuethero nyana betu na baba ethero batina mbecha chocho ka skuru imbije most of the time igitare tore ne igitare sherehe ne igitare oringa sherehe na mono no tuchiurirwe tuketa tukambi gutonyera mantu neta bogita ta orevi lakini kwenda obu challenge this is not the right time tutebati kwethro twateki advantage Christmas kana tariki taita retu ina biathobi twethro kira tukuthithi kweta kuringa sherehe ari atwethro twitirimana tukakarande ta youth tukethro tukiaragia mantu jareza twege batwe mantu zeti za gwita na mbere ajali kwa kinyandra itukirete kyo
tumenyere muno tutige kuthirirwa twitite inya ku tugendeka kabeja agende ko tuno twina aritwa na ndi tukathiria twathiria buru tuthira twije mwaka jukagara tukenda umantariki tatu tukorwa kaire mantu kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Mero TV nyukambitaga ki Mutegi Ibwega kiwa Mutegi nuntu bari botienu na mantu ibethiritwo baikungwira na njira mwanya mwanya kinyana ndatinda kwina chamba yetawa Kithome irire yare mwankairio ngakabikinyiria nkingo ende aritawa yetwa Kithome agetiga na atokarire ende tumenyere kagita katukura tukinamba na thiro cietu nwe mutongoro wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na ithiritwo akinambere kwigua akendera Meru thigunku imbega na Kenya ngima na arethiritwo akiboria kuinambere kwigua bakiga wendo na ngwatano muno kagitani waku na ithiritwo akiorotera kana kugera menyire kirimirandi ya mutongoro mugongo President William Ruto nuntu bwakuremwa igukinyirania mitaratara ino kana mawirane make kiri akenya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagetuma no tubangirete ripoti ino. Christmas and a prosperous 2025. Mungu ni mwema tu kila wakati, na ingawaji mifugo sasa hivi kwa hatarini ya kudungwa sindano na Kenya kwisha, hebu tukulie nyama kabla ya kudungwa. Yes, ndio. Tufurahie na jamii zote mahala popote walipo Kenya hii. Mungu hakika ni Mungu anapenda nchi hii. Sasa tukumbuke vile shida zilizokuwa nyingi mwakani, kutoka mambo ya shida ya maji kuwazomba watu wengi nyumba zao Nairobi, na kudanganywa kwamba watasaidiwa, vile utekwa nyara wa hata viwanda na vitu kama hivyo, viwanda kuhamia nchi jirani, watu kuandaliwa kuambiwa watatafutiwa kazi nje za ng'ambo na huku, badala ya kuimarisha uchumi wetu kwa kuimarisha manufacturing sector yetu, bado tunawagandamiza wananchi. Ushuru kila wakati kuongezeka, mwenye kupata bahasha yake ya mshahara anapata pengine analipa ushuru zaidi kuliko mambo mengine. Affordable housing ambayo ni scam, mambo yote hayo. Andani amekuja tukamfukuza hata kupitia kwa mahakama. Kwa hivyo nchi ni yetu na tujikakamue kila mmoja wetu. Kagitani akathigunko bathukagia geka gwithiretu gakurutha mantu magitene mila na tamaduni na arendi commissioner kana county commissioner wa county ya Tharaka Nithi thiretu akiruta mukana murito kire bara bomba kuwatikana na ndeto yige na utana ana bare kimenyekana kagita kaingi ana babare bethagura bagitano muno kagitani gaka December mtu akauga kuthikuo yowe mtu akauga kuiwanti wake riu bakaikurutha o thari kububo na arendi ethiretu akiruta mukana uyu na kugora wonde akawato akathukura matagare marito makewatho mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo no kurikithia riboti ino. Warira antu bathiete na mbere gukungwira ntugo ya thigongo gukonthiguru ni county commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga na arutite mukana umunene kiri bara bagutana na bare kagita gaka kathigongo. Kuna watu wanafanya kazi ya ukeketaji wa wasichana, na ningetaka kukuuliza, naona hapa kuna wazee wamekaa. Mzee, nikikuja nikata hiyo sikio yako utasikia namna gani? Nikikuja nikata hiyo sikio yako utasikia namna gani? Kwa nini mtu anadhulumu mwingine? Anaenda anatoa sehemu yake ya mwili. Wewe hata nikikuja tu nikate kitu kidogo ya mwili yako sina kudhulumu. Kwa nini mnadhulumu watoto? Kamishina Gitonga akiuga ritho kumenya bara bakuruthetwe riri na wona bagwata kabathukirie tegaria rinene ria kiwatho. Nikuambie ukweli, kulingana na ile katiba tulipitisha, mtoto ana haki ya kutodhulumiwa, na tukikupata mahali utakuwa ujue mimi sitakuwa na kufunga wewe, ndio utakuwa mnajifunga. Wewe ndio ulipitisha katiba na ukasema hakuna dhuluma kwa watoto wasome na wasichana wasidhulumiwe. Mtu akae venye Mungu alimuumba. Kama wewe mwanaume unatahiri, yao ni kazi yako.
Hakuna mahali kwa Biblia nimesikia msichana anatahiriwa, ama kuna mahali? So nituache hiyo maneno, na nawaambia tafadhali, tutapatana na nyinyi yule anafanya hivyo. Agita ni wagakuna rutite mbito kiria aciari kurega gutumira mbeca cionthe kagita gaka kathigũnkũ na gutigira Januari kira murito wa gucoka cukuru. Pia tunajua kuna watu wanafanyisha watoto kazi, tunasema hiyo muachane nayo. Mnaajiri watoto, mnawalipa na wanatakiwa kuwe shule. Tunakuja Januari, simitiani inatoka hivi karibuni. Tunataka kila mtoto akuwe wapi? Akuwe shule. Junior yake kusoma, na serikali imesema kila mtu akuwe nini? Na hata katiba imesema ni masomo ya free and compulsory education. Tutahakikisha kwamba kila mtoto wako. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Ibwenu ntubwa riboti inu tuthinara nteresha kang'enyoni nara murinda Tharaka narende akariba gontu kubethe bakinambere kwa bakibu mageria na kutheta ni atongore boka ni guteno ni atongore bago bakiambiria na MCA wa gontuko amona atongore barabange bathure na kura areo kinya gavana wago mujumbe wa Ekuru na kinya barabange bonde narende mbito yo yethiritwe kiri atongore baba kuinambere kwa bakibaririkanaga na gutigira ati bakuinambere kwegua bakibaruthagira mirandi ya uthi na mbere. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Weguna nawe na riboti ino. Kari na tori bakang'enyoni murinda rere wandia chakari giba bumerete kuria tongoria gutigeri bakwe bumeria gontuko nekenda babaruthira maendeleo araba kere bogeta gontuko kwigutigeta nyuma na kiuthi na mbere ore wagiba barabara imbega stima wamana teito chaminda mujumbe wetu thineno tweni ore tugatura ni omwankari atomba kuya guturutira thineno kenda tugwirira nigo nde muntu mukuru na bachocho betu bo baba kayoyo kachochore ikunchi arere to kondarererwo ndachiarana ana bachiarana nendi chochore nde please muyumbe wetu murugara nzeno namenye ati tigo tore Tharaka tutire na ndegro yetu na ya turuthire ndegro yetu emde na myanke 10 nathiete kuthiria myanke 10 watuthinaga iki kabo batomba gutwaririo ntubu butio tunogoka na ibwathanire ni wakiri tore tigo tutari antu tukumenyeka tutikumenyeka na MCA tutikumenyeka na yumbe na babu ibo twathurire bare na nkaba na gwetu lakini amwe nogu gutira nwamwe wakinyeri eno atwira nwana atatwarara ibugwa na inji rithiria na rithora kiao turimirwe njira na ikengo mantu metu makara bwega turithiria ni bwega na stima na taito ila tukuga mutukiragia ri mukaita mutaga gutwetega itwathirire kera mwanka twetegeria nene betu twegathiria mbi twetegeria kwambiria muthe Nkurugi bagitariri bogeta kuma bathurana bationete atongoria guntu guku muno bakiorotithirie kiara MCA wandie no TDM Kinyua amwe na atongoria bange bara bathurire aria MP seneta kumendre pugamwe na ngavana MCA tigo naga tukurira atienda kuma ria ateja aturomba nyamura kura naga atatukinyira nanu aturuthianwa muchemanio tumwira thina cietu igutoroka torokire tio tutimuonaga kuma tukumuthura ni twamuthurire na tatio tukarika twaterwa tio tutekenya kana twirikia bagitonga murugara na baubange twetegeni na bachedia mubatwarigera kura tutibonaga bati bagataya chuchani mwindu nyoto zetere ito na tuoto banyitwa achiaria mwari njamba indi wakaureka mwakaria bakang'enyoni bakithombiana na atongoria bara barombaga kura guntu guku bakiberaga bakabatethia nontu monkira gukuma bakunengerwa kura batomba kwithirwa bagicoka guntu guku araba ugiti bakumenya kira giko baria ndio guniganarira banenkagirwa gitara siasa bakiuga batietegiria kairi mutongoria kuya kubanenkerega na baga maendeleo igana rito kurumwe karinya turumwe ngiri rititutethia nontu barabara cietu timbega inya kanini inya gurira nogu mwana ugakira gutuma inya mwana
kuruma tuchangi kana wewe ngothi kuruma tuchangi kana othi ndukani gutugire no to no kuthwa kuruma njoka no to bwanjira cietu marinya tio goto tienda tutienda no to tende twarie kuma kuwa kwa mtu wagiteganaga tena mbecha mbinge munya tio tuboromia ende mbwere kuma ititutethie inu cienu ititutethie no to gwetu enerio njira cietu tukathia tukiunikanga itutethie mendereo bagira gogo twera batunengereganira chumbe miakeru yathire yere thature turuga nambi igotororia ibia toreyaga twegerwa ndikyabwe gwekerero gietu kuma Ntoria Kang'enyo ni Murinda wandia jagarika gĩcigo munge kĩa Tharaka nkĩribotera Meru TV gĩtoka mbĩta ndagara waiguna riboti ĩno nĩwe Oscar Mutugi muthoji na mutaramu mantu magi siasa nethiritwe kĩna mbere kwĩgwa kĩũria Meru gũtigĩra atĩ bakwĩna mbere kwa bakĩrũgama gocige na batikwĩnainwa na arankuruki Oscar ethiritwe akiuga bamwe kinya batongore bara bakwĩgwĩka bakĩaria kaunti ya Meru barithi na mbere kwa bakĩthetagĩra Meru gũtigĩra atĩ bakwĩna mbere kwa bakĩrũgama na batirainainwa na mũno nkuruki akiuga Meru ibakubatira kwĩgwa bakĩongagĩrwa mawaziri kengo kinya bakarata migongo era yenge mandiki wetu wanze tukira kaire Jeff ugituma nawe na riboti ino na Mumeru whether na aringire Kenya Kwanza kana taringire Kenya Kwanza the fact remains Meru County niyo yari one of the leading counties ira yaete thirikari ya Kenya Kwanza kura nyingi kabisa na kura wichibati kuthorwa chigi counter for something. Ou ni Oscar Mutugi akiuga Meru ni babatere kumira na gwitetera nikenda thirikari nene kethire kiba witi na mbere nontu ni eringire kura nyingi na kuga kinyantu ba county ingi bateja gutetera Meru ni bachiatate bethire bagitetera siasa chionthe ni loko kutirio tukuirigira any other tribe ithiro ikiza kwariria Mumeru ikiuga itha natezaniritwe thirikarine kana no riritie rwaria rokanya karia Mumeru akugwata ndene siasa cia nthiguru rubati kwithirwa rukiarirwa ni Ameru kuruki muthomi ujo wa siasa na kugwata mbaru atongeria Meru kwijamwa na kwaraniria na kinya kuria Meru bethire bakigika atongeria bao riri bakwenda kwaraniria thaizi rira ba decide kwithirwa bena muchemanio mwambirio zo mwaka twitite kwariria mantu zaria za konie appointments ira chibati kwithirwa chiendene ya Meru na representation ya Meru ndene ya national government katubati kuthirwa twibagwata mbaru kenda Meru ithirwa ikiona representation iria tukutega tukona Meru ni kwa underperform at the national level niare muthomi ujo aitite mataro kiri bimwe bire byumba kwarirwo bigatethia mugongo jwa Meru kia mbere imwerekera zo siasa kwita mbere rutere ruria rukethirwa rugi supportwa ni region ya Meru number 2 ni agreements iria Meru ibati kwithirwa gita nacio na mbere kutonya thirikari na ira chiezite niontu itonete kiria gikura Meru sana thaizi ikwithirwa turitonya thirikari ne tutena any agreement na thirikari iria chikwithirwa chikizukia na wethirwa tena any agreement ukethirwa ndiku na inya kuga itukwenda kina niontu bugitonya thirikari na butari na wirane bo andiki na baraba guchwa kura buga bo atonya kurene kana bo atonya gitini itukwenda gintu kina na kina kintu kia bithatu itukwenda rwaria rwa kiama kia Meru na imbugite kairi kinya gukethirwa atongeria bara bena bia Meru kiama kia Nopeo kiama kia Bas kiama kia PNU kinya bakethirwa batena wiru bwa kwithirwa baki fold bia mabiu no bathuganirie coalition ira yumba ku embrace bia mabiu bia Meru bionthe bakethirwa bagikia kura ciao kithetine kimwe na iu niwe kethirwa ikiba inya nkuruki ya kwithirwa bakibagain even for projects niontu Meru thaizi kithatite in terms of maendeleo kithatite in terms of representation akirikiria Oscar Mutugi ariuga uti Mumeru kwenda minister wa Ruji ethirwa keberu ngiandikwa indi Ameru abethirite bagiteta bongerwa minister ungi jaura gutwire for a while Meru ethiritwe kithirwa na CSS bairi thaizi twina 1 CS na
itubati kwithirwa tukia benefit of doubt baraba kwariria an extra appointment kinyekeza kwithirwa te CS ntirona mutongeri inyo mworo kuga ati CS Murithi wa water kabati kwebera kiraba kuga ne ati ikubati kwithirwa kwina additional appointments kenda twithirwa twina extra representation na baraba go twist story ya kuga baraba ko agitate for more appointments kaba kwendangania kanangania uma. That is not the case. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Wega mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagitumano ntobari botinu na njira enkinyanere kuna kanywa kuga tukinyire muthego mana tukubangirite ogorobwe munde nkatho cia mwanya nontu bakuraitha kioni ya TV yaku na kirendero cia Meru TV kabudira bambito ya ni Faminas Wakimathi kinyani ukambuga ugie na nyambe thira bagwikira ruyi tuona rero kenda ni kwa mwene Nyamurungu.